okuhabura oku kwahebwayo Reverend Herbert byona nebye n'omujwekero wa President mu district ya Kagadi aha kushabo kwaba aha Kashenyi Church of Uganda omuri Sinjiro. Chairman na waruhire mwena amakamu giho mu court amakamu gatoro mu kishinge cyane amakamu giho mu bantu mugendiwe no mukazi wawe mushuma mu kishinge cyane kumurabe mwarwana mugaruka mu kishinge muze kushobora ejonga zanyu no kukuma obushwero burukwera omushinja no mukazi kureba ngo baguma bari mu buteka bwabo echa kabiri no kureberera abana abiturukuzara kurro mu kanisa bakakurra musinje bari kumanya Ruhanga echa kashatu no kwabura abandi no kwera abandi abatakagire mu bushwero burukwera kureba ngo nabo bazo mu bushwero burukwera. Omukushabo kona abakristayo mbabanu bakuze ekiro kya Mariamu obuyagambirwa ngu naza kutungenda kandi azare Yesu Kristo kandi ekireki abakazi bakigambaho nk'ekiri kubegesa okugumisiriza no kuba abacurezi. Mariamu akaba ariyo mushyo tebekine akariyo mushyo shugine akariyo mushyo muhurize nuwe Marayika Gabriel Ruhanga yarabiremo ngo atusiye amakuru ago abitwatungerizo. Obutabanguko mu makahona nabo bwacenderwa kimwe mu kushabo ku abakristayo nuko kushabwa kwekwasa Yesu Kristo omwanya gwo kugirira n'ebiniga no kwitana. Noreba omuntu yayemereraho ahabwo kubura ubwenge yakwata umwana w'omuntu yamushara yakwata omukazi yamushara nk'embuzi yakwata omushinja yamushara nk'embuzi konka Ruhanga tugirire embabazi mbwenu nagamba ki atemicwe eshemerera abantu. Omugandi abakristayo bashabwa kugira rukundo y'amazima baba bakiriyo magara genseji ebine bindi byagambwe lizoba aha kanisa y'obulisa bwa Butare cyamuhunga omusavisi yo kwakira omuburizi we kanseji omubutongole. Mutima murungi waza kunda omuntu omukundo hamize waza kunda omuntu mukundo muhira mutima waza kunda omuntu utamukundisa akajanja utamukundisa obulyali kandi ikindi mwihakaze ko kutageti ngo munywani mukunde mwiwakasente mukunde mweno ko kunde ba mu Israeli ni nkunda kandi nkunda neito nico cyetengo citu nyewona n'umburuzi kureba ngo twakwatanisa kandi n'abakristayo abo mwanya ugo twakundana ahabo kuba n'ikigambo cya Ruhanga uno butosha nikitugambira ngo tukundane kandi amazimagaro ngo twakundana stani negenda twakundana entunguka nebo hona bishiriza bashabwa kufahama kagabo ahawe entunguka no kusasirana. Nyina makabatayi wanje nimba habura nkupfa urumfuma gwerizoba kongera garuka hamuramwa no kongera gukora n'amakagitu kongera twina hamwanya akuba mbwire bucyo twamara nawe ni mureba ryo mukazi omuburizi murungi onko expecting mu ibintu byingi by'entunguka yamwanya. Ni nsima Ruhanga abwa transfer eyabireho omeza abiri agahingwire nyuma abo kubambe nindaga omurisa obwa rutoto ndetse ati dikonare kandi natumwa omwanya ogu ngo kumwahura nimbagambira nsima Ruhanga habo mwanya muke ogunamaraho nengwatanisa enyine n'abakristayo banze. Omuburizo musyaya hamya kwa kuza kwereza abantu bamukama. Ndruth Nwamanya na Onesimus ndiye nabo.